For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors are as of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Kardon Pini News Fast Karbi Anglong Birtake Thanzibang Nilisami Songjalening Lengpi Aprangsi Birtake Pipen Arjikta. Hormuhortar anam keso akilik kilit pick aputhak pini hawar ke hat along asu lapente AJYCP Howrah Ghat Regional Committee tum Thurpak Asyang Tong Kapar on Dumper truck phan kiplung kwa joini HDP ahithialong kar humnia phan patong pon rui de Palong niadim Congress Workers Meet amai kang nialong bang throi sirap hokep kaprek asong pen CU ponsi Congress along Chingbedun Japrajan along Sonti Aputhak All Adivasi Student Association atum Thurpak Kachesongpon Hidisu sikari ing tipen langbung dingpi atawar ke klaim patang pamimi pulute Chesong Jipu Usuka Bukulia Regional Committee atum Ketherpon Pini asu lapen AJYCP atum ki thurnang kok mate bangso kachesong kepa donang kok atheke hormu hortar ke cho hormu harsun ke air furuya thepen chenglok asonti na hormu akelia nam ke bat wareda jok ilin along phokep haru isi kiliku pia thesi laan anam kepa bat ke jor ared luma election mate kilik vote kachure ahut ke ador ki jum hekpen long popusi lamchak chi pirinti bon talahaya lamchak konat nadlo Pupen Chenglok, BJP go back, RSS go back, Himanta Biswa Sharma go back, Sonowal go back to Hangtaramsi, Himanta Biswa Sharma aphoto along, Meke Kai Asai, Bengpon. Parbanando Honwal ki nimat hol niki, ei khetron nimat hol niki, jikhini homot corona mohamari iman bhayaboh poristitit manuhor hatot poisa nuhoa hoi goise obhabot porinoto hoise manu একেবাৰে হাতত এক পইচা নোহোৱা হৈছে এইখিনি টাইমত আমি পিয়াজৰ মূল্য 80 টকা 100 টকা দি খাবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ জনতাই কি কেনেকুৱাকৈ খাব মানে পিয়াজ নিকিনাকে আমি কি অকল ভাত আৰু নিমখেৰে খাম নেকি খাবাৰ কি হাত পেন ৰূপম হানসে নিউজ ফাষ্ট কাৰ্বি আংলং Borjan MCC atum Chepatir Piponsi Palong Niadim Congress Workers Meet amai ke padu Pini ke chengsi HDP Club asai hemalongsi mai kedo La Sophie Dilai Community Hall asai hemalong puthot Congress Workers Meet amai kedo pontu Borsing ingti pen mai chadi ponsi mai ke phalam the Suren Singh nar ke ADC Chunbang pen ningje pon Palong ni amai alongta ke ADC amai phu Khorsing ingti Anparta EM Barim Roton ingti Daniel ingti Doloy Kro Budeswar Kathar Phurteron P Harhon ingti Chandan Patikar Nilima Hansipi Penchenglok kete kidingatum chetong dun Aruna Doipu askim ke kiduk kelak arada phansi panong Bonsita non ke keplangatum phansi kipipon pusi alohiatum akoi pipon Sika krep horla katangka BJP government kipiji pu rataphan kechechak pini Karbi Anglong arat kelonga bangdoloma Karbi Anglong kechari kethekiding atum election ahut kachechak article 244A pachun ponjipu alamchak pini arni kichun theklong loma council kechari atum ningkan isipen 5000 awering anghoi risoi jangatum aphan pek ponjipu pini komat matlo boreng anghoi kelong non kedotang ason anta BJP atum company aphansi chojor thurong lapen hormu hortar ador ke pasu pupen chenglok penangan alam chethan pon Kebangji MLA kilik ahut Congress atum anke ning isi pen claim damsi chepahai nang puta jaipon
pinilong niya mai kepadopon along paroi sira pokep sosiara ratum metang asong COC Kongres along cepa ogdun bokajan pen Bisnu Lekte News Fast Karbiang Long Bokolia Road Division Pen Kedeng Surihini Rakrener Pen Crescer Cap Annual Action Plan Pen Hidiso Sikari Ingti Arong Pen Langbung Ding Pi Adak Towar Kuti Isi Sose Atangka Panong Ponsi Hadak Towar Silampon Lo Bonda Bangso Towar Ningkan Isi Pleng Edap Hita Akam Kiklem Asai Ki Oi Arlong Thok Roy Pensi Apor Palit Bom Lasi Bangso Towar Prabjin Pen Bokolia PWD Road Division Pen Kaselam Ponjia Phan Saideng Ponangji Kalipulote Usuka Bokolia Regional Committee Pen Kachesong Asai Deng Ponji Pusi Usuka Bokolia Regional Committee Amaipu Subas Tiso Pen Kether Pon Diso tu Langbong Ding Pi Kacelang Towar Arlong Thororoy Pensi Ington Koglo Lasi Lebangso Towar Bokolia PWD Road Division Prabjin Pen Nang Selam Ning Jongsi Nang Selam Le Polote Niutum Usuka In Pen Sodak Pen Kachesong Pon Padu Thukok News Desk Report News Fast Karbiang Long Dilai Police Station ang kang hitipia hitialong pini dampara truck humni akar apan patong pon rui det. Kacini donatengke sarihajan anat pen kebang bomahut ihuma auto truck apan patong kaya joksi dampar apan nang plungdun. Laso hutsi hitipia hitialong humni akar kapasangkok akar apan patong rai det lo. Birta kirib bom aporahut anke chingwai chingsai pon bomsi komatsi kecok ce abangke klardak longdun delang. Bokajan Pen Bisnu Lekte News Fast Karbiang Long Convening Committee for Unification Atum Pen Patir Piponsi Dongmukak Longkam Teron Memorial Auditorium Hall along Songching Rumpet Pen Mai Padopon Bangso Mai along KLNLF Chairman PDL KLNLF General Secretary Thong Teron ex UPDS Welfare Sarsing Tisok KPLT Chairman Run Rongpi KSA Maipu Barim Bareswar Hanse ex UPDS Moniram Ronghang KFC Amaipu Vidya Singh Rongpi ex Trine Mall Congress Jiten Hanse Anparta Pinangan ke Thegiding Atum Chetongdun Hemprek Amen Pen Radaphan Kachong Thui Ale KNE Lapen Aning Isi Kedo Thek The Aputha Pherang Kyang No Sai Singh Rongpi Kaningje Atengke Lasa sontir ke song tali tu katikuk son si Thelong lo bang Boro atum pen chenglok pen atum ke song tu bangka phio ing tago seta kar bitong ke song bangka son tin akrong tin lo mangta ilitung jinso mi ma son si Thelong lo Lasa la sobang kachingrum lo pute ilitung kopiali dujima apen ilitung ke thak lo pute kopi ali si ilitung ke long lo ma ba ke thak long lo ma la sobang aputha bang itung jingki chingwai pen September in koi rahinia ni la soni bang ilitung CCU bu amhang pa thek lo la si ilitung ke thek long la bangke la Karbiang long non pen anatum hemprek am pen la pen longri long para pen ba sexidul pen anu tinta ningje sitame la sobang mane bang election ke haya phan mane bang ke rara phan ke chiki than dam ya phan la so phan si dam chot sita la tum la ke thak lo la klem rap pet nangji po bang asat tan aningang he hemprek hang punon kastom tu hang det ACC tu hang det ha jakas tu hang det la so thelong la si chingrum pet noi po bang alang tong bang ta chebori lo sitat ko bipolo ne la so bang pluduriti la sila sok pa plupet det ja phan bang si Karbiang long phan sor phan special sorsa la son thelong la select to chors kiche sorsa ba ing to noi hemprek hang atum non circuit on chilu joy son athe nora banket elitum phan nai sak pami BJP atum dame ba Congress atum bai tame ilitum dak Karbiang khaya kat kangchir hele ke otat odang lo la song rathak si ke song amuta an ma ke song ni de song lo seta ko sarkar tum ke krokia joksi MOU hitok nang kong lo MOS sitau nang kong jakas hota ekdum thur paglo la Telangana bhan pija hut seta la suhur bangta sarkar atum afibana jom thude afibang ke ulta ilitum han la so ke chepanglu ma ja kong phan ke thak je phan si klem rong amasi non bang jin so mi mal salo mane jong si hepre bang ke hang pote ining klar sa phako ja kong SDC hut amang ape mane amang ason hala bahasot kang tang ason apen papa hut kang tang ason apen jakas hut ke song amie akarason la son bang itu thelong del non bang mane bang Karbiang Long
Pini hanjang langso CPIML asai hemalong Aisha Lapen BDC aru keseng ponamayalong Kongchun Bang Rahul Paswan Pensi Mai Cheripon Labang So Mailong CPIML Kongchun Bang Robi Kumar Phangcho SYJ Kongchun Bang Roki Tokbi SYJ District Committee Amaipu Longbamon Ronghang Aisa Central Committee Pen Ronjit Kramsa AICC-TU Karbianglong Amaipu Sem Kiling Lapen Gobin Tok Biatum Chetong Dunsi Mayar Dipidun Mayalong Kadok Kawe Bang Thong Keprapho Suse Amulukatum Chetong Dunsi Aisa Lapen BDC Asong Kapangtang Thekje Phan Lapen Keklem Kedam Nangji Aron Haihui Chethan Chimungpon Anparta Aro Barim Amaipu Kongchun Bang Arpu Chepek Ponsi Mai Insam Jinpen Pachon Pon Sapapani Pensar Binong Timung News Fast Karbianglong Non Malom Sophan Birtang Tong Sinai. Come one, come all. Langni TVS Motors opposite of Tarlangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbianglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare part and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Birtakang Tonpen Nang Chiruitulo. Pini Japrajan along All Adivasi Student Association of Assam, Japrajan Regional Committee at Tumpen, Kontak Thoma Parman, Human Chain Demonstration of Putak Kachisong Pon. Labangso amay along All Adivasi Student Association of Assam, Maipu Arbel Dang Lapen, Kongchun Bang Probon, Kerketa Atumpen, Mai Pangcheng Ponsi, Kachisong Mate Kehanga Mai Chengpon. Alang nitum Kehanga Chengke, Assam along Kedo Adivasi Atumapan, Schedule Status ST Nang Pinangji, Long Lepata, Sabagan along Kachongdat Abang Pu Piet Tumapan, Kangdat Anam Sitami Sikak Paroketomra Pokebra Isi An, Pabat Nangji Pusi Kachesong along Ningjepon, Anparta Adivasi Satellite Council Sitami Pinangji Puta Kehang Tarampon. আগৰ যুগৰ 1947 চনত আদিবাসী এতিয়া আমি হৈ থকা নাই আমাক যেনেকে ভোট বেংক হিচাপে ইউজ কৰি আছে অসমত আমাক আদিবাসী সকলক কিং মেকাৰ বুলি কয় আজি আমি এই বছৰ ইলেকশনত এই কিং মেকাৰৰ ভূমিকাটো আমি দেখুৱাম যে আমি কেনেকে কিং মেকাৰ আৰু আমি কেনেকে গভৰ্ণমেণ্ট চেঞ্জ কৰিব পাৰো আৰু কেনেকে আমি মানে নিজৰ অধিকাৰটোৰ কাৰণে আমি যুঁজিব পাৰো আজি বাগানত 350 টকা হাজিৰা হ'ব লাগে ইমান নিম্নতম মজুৰিত কাম কৰাই আছে ইমান দাম আজিকালি বস্তু বানিৰ মানুহে নিজৰ পৰিয়াল পুহিবৰ কাৰণে দিগদাৰ পঢ়া লিখাৰটো বহুত অসুবিধাত পৰিছে আমাৰ ভূমিৰ অধিকাৰ নাই আমাৰ অসমত আমাৰ আদিবাসী মানে নিৰাপত্তা নাই বুলি ক'লো বেয়া নহয় আৰু আমি জনজাতিকৰণটো ইমান দিনৰ পৰা আন্দোলন যোগেদি বিচাৰি আছো কিন্তু নিদিয়ে দিম বুলি কয় হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 2018 চনত বৰদুমছা মহাসভাত সিদিনা কৈছিলে যে অসমৰ আদিবাসীসকলৰ জনজাতিকৰণৰ কাম 80% সম্পূৰ্ণ হৈছে কিন্তু তেখেত এতিয়ালৈকে তেখেতৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হিচাপে হ'ল 20%টোৰ আমি এতিয়ালৈকে খবৰ পোৱা নাই গতিকে তেখেতক মই আপোনালোকৰ যোগেদি সুধিব বিচাৰিছো যে আৰু 20% কাম কৰিবৰ কাৰণে তেখেতক আৰু কিমান দিন সময় লাগিব আৰু আমি তেখেতৰ অধিকাৰ বিচাৰ নাই আমি আমাৰ জন্মগত অধিকাৰ বিচাৰিছো জনজাতিকৰণ আমাৰ আদিবাসীসকলৰ জন্মগত অধিকাৰ হয় আমি তেখেতৰ ভৰালৰ ভাত বিচৰা নাই আমি আমাৰ অধিকাৰটো বিচাৰিছো আমাৰ অধিকাৰটোক দিবৰ কাৰণে তেখেতে কেলে কুছ খাই আছে Sapapani Pensar Binong Timung News Fast Karbianglong. Pinia Birta Lans Budget Iglok Domi Thakmi Kardom.